شفتي شلون؟ يعني هو جاي الحسين هنا دار عليه الحز هو جاي يصورش. اذا مش الحال يسويش عمليه، ما مش الحال عاد يكون مقدرات من رب العالمين. تمام؟ انت من الله يخاف ولا الله يتلكى. تمام؟ ان شاء الله خير، قولي ان شاء الله خير. عشان ما يجيش حتى بلاد يشوفوا تعبه؟ لا ابدا؟ ابدا. تمام. بس هو يسوي شغل 5 دقائق تترجم لنا، هو اشتغل 5 دقائق ويروح هو. يلا ريان احكي انت ايش تقولين؟ حابه تسوي العمليه انت حابه؟ حسين هو جاي بس مشان يصور وياخذ عنش معلومات وياخذ شيء وينشرها على التلفزيون التركي. اذا مش حالها ان شاء الله منظمه او حدا او اي شيء يتكفل لك العمليه ويسوي لك. انت مرتاحه؟ انت مستعده نفسيا؟ والله يبعث لنا واحد ابن حلال يسعي امورنا. والله يبعث لنا واحد ابن حلال يسعي رب العالمين وحياتك الشقيره. الحمد لله. الحمد لله. احنا نكون متشكرينكم وممنونين لكم كثير اذا ساعدتونا بانجاح العمليه لبنتي، لاني بسوريا صار لها 14 سنه وما استفدنا، خذينا على اكثر من دكتور واكثر من مشفى عرضناه وما استفدنا شيء، وصار طرقنا اكثر من جهه معنيه للمساعده وما استفدنا شيء، وان شاء الله انه تكون المساعده والخير على ايدكم ونستفاد ان شاء الله. نكون متشكرين لكم والشعب تركيا كله. من يوم عمرها نهار خذيناها خذيناها على دكتور عينيه، على دكتور اطفال، يعني تفاجأنا انه بها شيء بعينها مو طبيعي. اخذناه على طبيب اطفال، حالنا فورا على دكتور عينيه. اخذناه على الدكتور العينيه قال هون ما لها علاج، عندكم تاخذونها على الشام. خذيناها على الشام مشان نسوي لها العمليه. قالوا معاها ضغط العين، قاسوا لها ضغط العين، قالوا معاها ارتفاع بضغط العين. بعدين وصفوا لها على قرنيه مشان عينها اليسار، لان العين اليمين ما يصير لها شيء الا عمليه تجميل بس تصير عمرها 14 سنه، اما عينها اليسار بدها قرنيه. وصلوا لها على قرنيه، وبعد 4-5 ايام جت القرنيه، دقوا معي هاتف، رحنا دخلوها على العمليه. بعد العمليه بساعتين رجعوا علينا قالوا العمليه ما يصير لها شيء، بدها بنيه عين مالها، بدها لبين ما يصير عمرها 14 او 15 سنه ان شاء الله بعصب حي بالعين، بلكي ان شاء الله انه بس تكبر يعني العصب يستجد وتحسن تشوف بعد اجراء عمليات جراحيه لها. ورجعنا صار عمر 2 و3 و4 خذيناها على حلب، على حمص، على الحمام، ما استفدنا ولا شيء. وجينا على تركيا متأملين ان شاء الله انه العلاج تستفيد من العلاج ونستفاد من خدمتكم لها. متمنين ان شاء الله انه بنتي تصير لها عمليه وتنجح وتشوف نور الدنيا مثل ما كل البنات يشوفونه. وهي الحز متعذبه بعينها كثير، خصوصا عينها اليمين، لان صاير بؤبع العين يكبر وجاي يسوي معاها انشقاق بطرف الجفن من هنا، ويصير معها حرقه شديده اثناء الحمام من الصابون من الشامبو، يصير معها حرقه وسيلان دائما، وصاير معها ترقق بالغشاء الخارجي للعين اليمين، وهي بحاجه عمليه بالوقت الحالي ضروري، لان عينها كل ما حاله صارت تتأزم الاكثر. Şimdi doğduğundan belli kızım ben beraber sefilim. Kendi çocukları yani arkadaşları gibi gezmek istiyor, tozmak istiyor. Dikine şu şekil yani kendi arkadaşlarından beraber gidemiyor. Dikine Suriye'de doktorlardan fayda görmedik. Türkiye'ye geldik. İnşallah sizlerden fayda görürük. Allah'ın izniyle şu şekil yani size de teşekkür edeyim. Adın arkadaşım. Çok sizden memnun yani. Kızı da çok zor durumda. İstikine yani bir faydalana. Çünkü çok doktora götürdü getirdi, sepil oldu. Kendine eziyet yedi yani. Annasına eziyet yedi. O doğduğu günden eziyet yedi şu gözünden. En fazla sağ gözünden. Şu şekilde yani size teşekkür ededik yine yani inşallah buranın doktorundan faydalanırıq diye. Şimdi çok eziyet ediyor, çok da mahcup kalıyor kız arkadaşlar yanına geliyor. Onlar kendileri şu şekilde ağladınca kendi çok üzülüyor. Dikine keşke de ben de arkadaşlarım gibi şu şekilde yani çıksam gitsem. Annesi çünkü kendinden ayrılamıyor yani. Her zaman kendinden olmalı yani. Şu şekilde kendi işlerini çözemiyor yani. Kız yani 14 yaşında olmuş. Çok üzülüyor yani kendi işlerini elinden çözemiyor. Şu şekilde her zaman annesi yanında olmak lazım. Şam'a göndermişler, götürmüşler. Hamiye göndermişler, Humus'a göndermişler. Çokça kendine demişler ki gözlerinin damarında şeylik var yani.
İnşallah büyüdükçe inşallah olur. Şu zamana çok 14 yaşında olmuş da bir şeye faydalanmamış. Dikle şimdi de Türkiye'de özel doktoruna götürmüşler. Yani hükümet hastanelere götürmüşler. Kız az biraz yani kalbine bir şey gelmiş dikine inşallah faydalanın. Allah inşallah izniyle bu ameliyatın hayrı varsa Allah yazsın. Hayrı yoksa Allah bozsun. Allah'a dua edeyim. Size de teşekkür edeyim. Onca çocukluğundan beri bir damar demiş içinden emel var yani umut var. Arapça emel, Türkçe umut. Allah'tan umut kesilmez tabi. Demiş ki inşallah büyüdükçe yani şu şekil inşallah zamanlarca görür yani ameliyat yaparsa. يعني أنا أتمنى إنه تصير لي عملية وأتفتح وأصير وأشوف مثل ما العالم تشوف ومثل رفقاتي. أي نعمة من رب العالمين أريدها. أي نعمة من رب العالمين أريدها. إذا الله رزقنا النظر. إذا الله رزقنا النظر بكرمه إن شاء الله.